Simora ipase kitoko nipite. Watu wote karibu na wewe, mandugu, madada, marafiki wote wameomoka, wametajirika, ni wewe tu umepaki kisa na mkasa. Wakati wao wa kutajirika ndio umefika. Wewe yako ichefika, na kama ichefika labda ilipitwa na wakati. Inaweza kweli wakati ulikuwa utajirike, uliconcentrate na vitu zenye hasikufaa. Unaweza kweli wakati ndio ulikuwa unaipa, lakini ukitumia chance vizuri, ulikuwa unaipa makari manini, ungefaulu kukoni watu, lakini baadaye maisha ikakuja ikakulamba, ukalamba na umati wa watu walikuonja onja. Ukakuja ukagatwa mabanga. Baadaye umekuja kureform, unasema katika jina la Yesu. So unataka kulasimisha mali. Ile wakati ulikuwa unaipa ndio ungejipanga. Mbona ufanye kazi yenye kusaidia? Unaipa kari, mbona kutajirika? Sasa ndio unakuja kusema unataka utajirike, wenzako wanatajirika. Wakati wako utajirika imefika, wewe yako ulitumia.